the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura. Obibia akwaba ede eba too much GHS so said the mamunim no dane da Ghana wahala dwumedie na munuaba ekwesi kapa mede ebebe som ahwefo ene etiefo na ene de yabepie mu ewo eye Kasoa weja kwantempo no eso a ebusuafo ekwan a chese edemu a chese kokopie mu wo enkran kwan eso no chese Accra ekoko Accra no chese sa kwan ne de esi na emom ekwan a efri eye La Paz eko eye Kasoa no ne eno na chese sese driver for no wo mo achemu a ebi ede womo de adane womo ani a womo eko eye enkran ya ebi so ede womo ni ache eye Kasoa kwan so timi usem akwa ye ensem bebre na se de munim no ni nyina eye ensu a eneden eto ye anajo brani no emu hono mu a enu nti amajapade bebre asene no na edi se adwurim na ma enede je de chese edwadifo ekwan so fo womo a womo titi womo fianka womo de womo nim usem nka afi de yenkwanhia esisi nyina ye lorry kwan eso nka ombehye womo fie no ensu yi crampo no etimi aboewra eye womo afiefie ma chese asai eye ejapade asai eye enoma bebra ya nhwe ye crampo na Accra crampo no ye betimi ahwere ebi na ebusuafo emfonyi no de dodo na ebetwa egu ede amamo se de munsusu mu behu se de ekọ no se de etwa kọ no mo ansusu mu timi ehunu eye ebi na chese akwa ye ensem bebre enso eto a ye bompa ye se eye enso ento ewie ebo a ye esu se na ewie ebo ehwu wo munso nto na efrediem eye enyunu emfa embrama yen ya enso to ya na chese ede ohawmom na ebre eye omanfo ene eye ahwefo nti abusuafo se de mo amutimi ehu no na ye de ni edi eche ye nim enkrofo binom so ebekasa atie wo mo adwenkyere afa eye ensem no enti kan ye ho na ye ntoa eye ensem no eso. For said the muhu no case no ebi na aka eye enso no woman hunu se ekwan ba ko de wo muntimi enam so muntimi nchemu ma ne nye enti ebi de ne eden efemu na ne eden no mu no na chese ebi no nso so akeka ewo eye ehonum asese hu behia se eye mpanifo aban ene eye empisa wo mo ewo empotem adane da enso eyiri ede efa eye wo mo no wo mo enhwe na wo mo enyemfom because said the dane da ye da esori na ye didi na ye nom no kai hunu se eye den a ensuo ni awia nso so dem empa ya brabo mu da biara eda na dane da ye behwe se eye ejapade eye adan eni ebiem nso so no enipa enhwere eye wo mo kra enkwa se de dane da ye te na enti abusuan abodofo nom ene eye mpanifo mo mamani ena ho na mo nhwe na mo mo ase ne ebe ya we nyina no eto ebetimi etwa ewoye mem abusuan emfonyi ne de dane da ye betwa ede amamu na no bi na etwa ego no ntimo koso na mo nhwe de ekoso ewo Kasoa weja kwantempo no eso abusuafo menyame nua bema bi ewa ha me no betwetwe nkomo me nua bema mo akwaba yeah na sister bibi aboko adumara kwase da zutiase ye de rade ase ene de ye hwe se de akwantempo no so asia da ne da enso to ase ya na eye anase eye ne nko enso eto ye na edi sa eye dwurim yi emi se sa akwan we de enye ne ana enye nura ana enye ochena so achi ade we start ye enye ne ba na bia ye nam kwa we so ye kuta we track ana de nam kwa we so even so kwa time ade start ye kwa po obepie so kwa po try kwa mbo timi nyere entimi mfem
so as a shaman for stores among for Japade access and ade we neba so as here and to know your one was saying paying for most of Montimia bibi and for my son a bear yes you nam why your home to your home to me I hear high oh ya quantum and ya quire ye nam so yo mini abema enti e den na obeka che aban empia wo hanoma wo hwempotem hanum den na wo susu se wo mo eya ebeboa ate eye saa enoma bi sei eso me pacho de metimi aka fa ho ne se o se ono MP no as a city MP no onim says o MPP so even so MPP o city president na den ana e wo so otimi kone ono ankasa nanim no ontimi mehwe kwan if you are the way sisi ya one kasa for any behwe na twa na fa ko kire eye president no omuntimi mra no omuntimi eden enti omuntimi bibi enfa onye den e man na yesa de ye bre dodo ye bre na meti wase a wo de chese wo ye truck driver mudi akoni abenya ha na wotie pese pa cho ane me frade ntaton so ta ase yo mini abema ye beda wase nyame ensha bebre me so me da mo ase ya for menya eye menuanum memua bi ewa hanom a chese me ne wo mo ebetwetwe eye nkom menu abema mo akwa aba ya na maame bibi abokodi nya bokosa me ametimi hu nya bokosa jo na wo hwe eye enso yi atorenchema ede aba nioma ede aba ebi account na de na obetimi aka afa ho wo hwe ba bia me fi Kasoa me besia akwa Accra Accra ede ba ya pake no soro ho because entimi nko ntie na maye kope okada Accra ye sere ne se ne ye koso no obi ntimi nka so mampani bi na eye ana se wonipa bi na eye na mom ne edi nkan kwan fa so ye sisi ya dan no eno so ema problem nti ye besere se ye mpanimfo o mu di anim o manyimu no o mu hwe na wo ma sisi dan no aya wo mu ma wo mu baabi papa ensuo no entumi ma me ha wo because we ya ba obi begina ka so mampani akufu ado na obi so be kanta ne MPP NDC ba ye nso no wo mu so anye sei mesra mo onipa ba akonsan so nyame ani kata o mampani mahama ba obeye ne de ye nana ya papa o mampani akufu adon so ho no so ye ne de nemum o ban ne ma no ehia ye nse duru ba bia ye so ye be ye bibi na ye de aboa ama o man no so no sa ne ma we ye kokokoso yi entumi ansi obi timi koto plot na wasi dan plot no setisan obi dim na wasi dan wo tena kofa we ba obon ne eblemu o mampani onyankopon bo ye no wa ma ye kwa ye mfa so ye ntra saase so ya besra se ye dan ya papa no ne ahemfo mo tonton saase ene ye nua no mo tonton saase no mo hwe so obi o mo koton saase na o mo hwe no mo nwene enipa ne nkwa ene o man ne daache sade be ya obi tisika koto asase bresi dan a ensuo koba se ya entumi ete wo hwe a efiri akonyina kwan aye one way we free enya kura Kasoa kwan ya me ba ayi hono mo no ye fro sai tobutu hono aha kohwe anua na ba begu ni senti cars ni nyina so mo sa direct man ko fa this way enya fa nti accident hono esen sa de no nti menya accident hono eno na say me nine way hono accident sabio ankoye se MP ana se minister bi na enya problem ni nti enfo bia ho mini abema nehwe ahaya esabai asama me problem biom insu akomi engine me kwa Accra kolodo akonof ba de 2 mini won se me so me ka se fita na da se eye ho adwuma ni nyina sabe ye kwa enim ana se ba echi mini abema ye besa ba so de nyabote mini a u kasa no se na eye dan a ye sisi esisi baabi a ense emfata ebinum nso kasa eye akwan a wo mo enye gata ne nti se de mpa na mpanifo enye mfamfa ho me say gata se no hwe a onso we no me ho nyina ye gata se o ma ye o gata se o ma ye ene nsuo na eba no emfiri gata nim efiri nkyɛnkyɛn sei na eba se enti ne yedi nkan so gata nim no nso no emu nso achoki eti gata no nso ne yedi nkan no se ebe ye gata nim adwuma na ye yiyim efiri won so kɔ no nso no o ma asisi dan no nso no so onim se ha ye nsuo kwan a enkosi dan nsi hɔ na mom ye sasra ye mampani ene ne mpanimfo se wo ma dawroma ye nim se ye su kyerɛ wo mo a wo mo na ye ni eda won so ye sra wo sa Kasoa ma chigani hɔ ne de ye me de ya ma adwen na me kyerɛ na mom nyam na me be kyerɛ mpanimfo nyansa na mom ye susu se nka ya adwene mu no ankom ye overhead bi wo hɔ ma yen ya anka beboa because nsuo tɔ a sa hɔ ne rohyin na eba no ɛsɛe ne ma papa me de kakra me wo kan na me de kyerɛ Ghana mampani ene wo ma ye mpanimfo no me da mo ase yanso ye da wase me nua bema me pacho we de pin ben me kakra na ne ye mbonwura eye nkomo ni mu
na o kasa se ye ekwantempo yi so enam nsihye we enti no ama watimi anya nkwanhia epen na de na obeka cha ban se wo mo nhwe na wo mo nyemfamfa ho because enu aye ne kasa ye wo se ane eye dan yankofo sisi ebinum so se eye kwan gatesa enye nti den na wo so wo hu ne se eye the major problem nti e masa ne o ma we nyina ekoso me say eno na me bra peni no so de kan no ways of building no a problem and I managing of the road no so sabi and also another problem and then we am ma yen hu se o aha na problem no ana say aha na problem no enti ye be ye kwan na sabi yen dwene daachi yen dwene daachi ma yen nye ade no for just 10 years use ma yen nye ade no for 10 years use to say the America that was 2013 2014 that yes 2014 of that problem ni see wo mami konya akunsha the way omusi bie kwan we omo yan double ni sa pepepe na car be free incoming lane e be crash me ye be say 3 cars enya sa problem no up till now insurance amba ye nya hwe ba ye dwene hwan ho ye dwene ye ho ntimi kakra mi woka no ye mpeni for omo ndwene sabi ye nkwala no ho omo ndwene ye ho youth no maasem kakra me woka no ye nua be ma siafo wo hwe se de eye mfonyini twa na cars no de se no eye one road no wo mo esi na chese wo mo hwe se another road na ekwa Kasoa no eye wo mo kwa Accra no ebedi emu akoniaba na ene menya me papa bi wa ha me ne no etwetwe nkomo eja me mo akwa aba ye nua bibia boko de bibia boko eja eye atorenche ma na ensu a chese abu afa ha no mu a esai eye enuoma no ede na betimi aka fa ho eye ade ekoso da anase ye ne na muhu sa ade we me pacho we ndi ade da ho dada na since am say mampani ko for ye ekwan ni we no mo ye gottes no gottes ye nyi mu da ebepem ne enetie ne anwura na achoku gottes no from the ACC junction ho no ho ne open na ha no free ho no ba nyina covered eti enetie no nyina si gotenim now you can see here be here dey ha overfloating na wahala na ka esi junction ho na ye open no na ka ye nya net video close a se ball ani e ade e ba no entimi embe gote na ensi gota no na eja wo ka se emuasi na ye hwan asede se wo oma emu na esie no wotimi etitim enye emu a mo wa hana na wasa mo ana se ye 24 na so e cancel gota no na tie ball e wo mu no menye so se wo ka se obi ote ha na be yi a obi tempo how to manage obi yi no pana oh nya na bi ni aka gota ni mo sisi ye pedi ye gota ni ma how be ni so ka first no ye kwa ni ni so ka ye nya sa problem no ha na gota no start say AC no no na say you want to go gota ni na afa road no okay na chese mo hunu se gata ne problem no mo hwa ma eye empia wo ha na so ate se ye no ene eye ohawa ma eye sada ne dan su yiri no ekoso start em say o mampani Etowia no mo betwia no we ma be o mba so mbu se ka the same from chese gota ni mo si ti e de ma nyi main gota ni mu ni dia bibia cause main gota ni so na fam so na fam na se mo si a so no sa so na be fa enti ase how be ani ha how be ani ha how ha ni se gota ni bi gota ni mo asa ye how be a ha bi no ane ade a wo de to ma pani ani mu yes gota no si ye gota ni mo how be o se how be o how be ani ha bi first na nya sa na tie abusiafo ye papa do ndo susu se gata ne yi mu ana ne enoa eno no ebinu so hu ni ya den ya mkrofo esisi ediafa eye waterlog area na nti na amasa ne oma we eko abusia ye to aso Tuma chashefo ni etifo mo amani tu ade Kasoa Sune to Kasoa e barrier ye to su
mo akwa. Yemia. Bibi aboko de. Yamia do mo hwa e boko but enye boko. Yo mi amitimi ehu. Ye enso yi a che se edi nkrofo dem bebre no won so ekwan ben so na affect you. Sisi ade affect me bebre because with how much am sorry I say me ko ejuma. I was say me aka nti sisi amanante a me betwem. Won say kwan ni na block. Yes. Baby a meti de yanyame ni nsuo no amba fie ho but ekwan no access road ni na block. Nti I'm say like you are here no the authorities in Yama Bia no you share nim some Yama. Don't bet me aye bia say da ne da ye na ebinum aka say omo se an nsuo no eto a anyaba say na o ma hwe na eno ano no enti uka say don't bet me aye bia na wo hwe dan kan bibi un kan si supi na wo susu say aye aban na MP wo ha wonye mfambo a ebetimi asisa ne o ma wiku na in fact MP there meaning but wo dey otu eni hwe gata emu a emu echoki wo hwe wechi a baby a dens of water nsuo ni wo no I believe say there should be a crossroad and sure said there should be an underground tunnel here nsuo we na ekọ no ebe carry to the other side and no name say I was so much me nya ejuma town planning but wo hwe mu a obi a block kwan obi esi dan esi waterway mu enu ni sunsun ni ehu no nti me kasa aban a me to me kasa MP no sisi a ye was sitting MP say oti area ho no but oti sa asem we na nti minim say bro no so a embro no so bia e was aban bem na major work e was aban hwe no mu di na wo kasa no se ebinum asisi edan de si waterlog area ene eden so na obeka che wom a wom so omunyanya asase ene wo mfa ho ne ba bia wo behu ana wasi ne dan de asi eden na obeka che wom say titi no ko to asase a afoto ede mo obi an say ko asase no so mra nsu ato nti say ubeto asase we mfichie ho na dry season a wonhu say niam say betumi si secondly me so no say na part of the area baby a green belt zone baby ho ha enke ni say ye si dan wo hwa fititetegu akọ wager traffic light ne ho no na titi no wo twemu a green belt densu ni yiri a ho na mefa say flow na che say settle na to ne bu akopu ni mu sesi ano wo say ho nyina ya development wo ho nti nsuo no to a baby anka wo say nsuo ne fa ko nyina a block sesi ano hwa nsuo we fi top hoton na ebesin nti na make say major work I was aban na nkasa ordinary ni hwe na oye hu bibi maye that's it so me da wasi nyame ensure bebre ebusiafo ye to aso menya me papa bi ewa ha no mo no so mene no ebe twetwen nkomo eja me mo akwa aba yes bibi aboko de nyankopo na dumo yo eja wotempotem ha ana se wuni hanom se wutwem keke me twem be free Kasoa man from ana aka me ba twem ako me ko barrier ha ko barrier na eja dane da enso to a ayasa oye ne bi sei da so ekoso ana se nepe enso to ye na ede sa to renchem we bebre na eba enso to na sa na eti da bia sa yakọ no pano a sa na eti enso to na ahade ontimi nko je se onu se de na eti no cars ni nyina ba fa lane ba ko okay anya sa ontimi nko na akoye ade adane da ekoso no motu na mo bi se bia mo ne mpanifo MP a wo oye ahasei ebeka sa ene natena sei ene bia anya yi ana asam ne de bia o nyina hu se de na de nete enti anya obi na beka kire o krampo like onu na hu ni nti na wo se wonye ni kwa se obi ka kire no o beka kire na aka kire ne sai because ade na ye nyina ye problem enti sa tan mo ye engineer na mo ye wo ha na sa na mo ye construction no na anya papa feasibility studies do ankoye me say me ye kwan me contractor bi enti so ba ye kwan a wo so me ye feasibility studies na mo hu se de na de na ti anka wo so gota kasie na bada ha hu se de na sie no ti na gota kasie na bada ha nya sa gota ketwa na ye da ha no sia enti ye gates na esusu na enti na man so ni yiri ye gota problem ana be bia gota na ba kwa akoto se de na oba hu oba ma slope na akọ na nsio na fa akogota no correct na oba hu say akọ na tu gota na sa gota na yakase a abekọ yo na kwan de se da ho anya se sia kwan we abesai sika bebrebe o mede aye ne nyina no ebe ye kwa waste so eja futuo ben sembe na ode betu mampanyini MP a wo ahanom anim mbaka kire o se omo hwe yie ne omo so omo ba ye kwan bia akura mpo a was feasibility studies no ene de enko so pa na ansa na omo ye sa
ade no sisi ya nyina ya hu ade ade kro wa ha no sisi ya drain kasia bi wa ha ɛno na wosusu sɛ wɔn yɛ ɛbɛ sa wɔn yɛ drain kasia bi aha ya mena nti sɛ wɔn yɛ drain ne drain no kɔtɔ amena ne so a ɛbɛyɛ bibia ɛyɛ river te sɛ river ne wo de ato so na nsie no afa akɔ ɛno de ɛbɛboa ɛgya yɛbɛda wase nyame ɛnhyia wo bebree bɛda wase ma wakɔ aba yɛnua bibi abɔkɔ deɛ bibi abɔkɔ jo ɛgya yɛhwɛ ɛyɛ ɛnɛdɛ yi a ɛyɛ nsuo kɛkɛ a ɛtɔ yɛ nsuo akyɛsɛ ɛtɔ yɛ odo sɛ ɛtɔ kɛse nanso so ɛdi ɛyɛ ɛdɛm sɛ yɛpɛsi yɛn hunu ɛyɛ wadwenkyɛn fa ho sɛ ɛyɛ dane dadeɛ ɛkɔ so anaasɛ ɛyɛ ne nko a ɛna saa atorɛnkyɛn wei ɛkɔ so yo me ne ba me da sɛ am sɛ saa deɛ wei a yɛhunu ɛyɛ ade a akɔ so akyɛ me kane no me plumber ha na me shop ɛwɔ na nsuo kɛse atwam wɔ ha no ma anwe ne ade hina ɛwɔ mu ɛsan sɛ tam no bɛyɛ kwan no na nka ɛsa ha no ebi am raising no yɛ gata kɛseɛ ɔmantumi ayɛ ne saa enti de bia no so bɛtɔ kɛseɛ bia saa problem we de face wa na saa problem we mu face na dane da like ɛkɔ so no ɛdɛ na matu ho ana mo ne mpanifo akasa like mo no matena se akyerɛ wo mo se bia sei ni na mo yɛ bɛboa mo na wo mo anya na ɛno de ɛm sɛ fortunate for us no assembly men na ɔwɔ ha no no ɔte bɛn ha paa nti deɛ ɛkɔ so hina no Oma omwini atwaso mienu hina obia etiben ha de akoso hina omunim for be years nie enso omunye bibia mfa ho na omuntimi nye bibia emfa ho no na de se de be na do beto aban ani because e bia aban na pusu wo mo betimi aye bibi nti de na be ka tra aban mini aba ara wo se me wo ni se de ehuni e ya de a eta akoso na aban panifo omutwem wo ha de bia omunim de akoso no enti no de meka ne se o man ka se hu de akoso yi omo pon na omutu ana papa emfa ho eja ya beda wase bebre nyame enhia wo abusuafo se de ye papa no mo e kasa no utimi hu se ade a ekoso da ne da ade wo mo hunu enye nnepe na sa ade we ese na empanifo se da ne da mo hu sa ne oma we na mo de bebetum anim na mo nya bibia emfa ho a na ne oman no do na mo se mo do oman na no nti yem to aba emfa ma mo no na ene ewe he efa abusua ye to aso ye gede do na agyenkyere for menyame papa bi ewa hanom a wono de kyese wo kyeremu a eyempotemo ha na wote a kyese ensu a heto ye aha no ye papa amanioma bebre wahwere ebinti ene no ebetwetwen eye enkomo ejame mo akwaba mejo so mame bibi aboko de adom na ne ahwe ye na na we de enye boko saa mi amitimi ehunu na ensu a ene de kyese eyiri ede afa hanom a asai eye ejapade eden na ye wo betimi aka ede afa ho ade ekoso anase eye afi na mo experience ebi ekoso ade ekoso sate ya che but ye kura nse mpanifo be bi wo ya bon hu dawuro aka ba de eternity but enu ade n besi nan de ano den ano de ankasa nko ye hu bebi sa da ba we ye se ko hwe bia bia ti a ye de mo nyina sate anaju tu okro ya siripa ma de ache ye ne yire ne ya manyina ne gugu ahon se de ye se skai enso nya bibia enso ya na etu enti mpanifo no mpan wi bi no omunye mfa ho maye gata na so mba ya maye omunye maye na enso ntimi nwura mu eno be boa sense ye na enso ato ne da abonten na mfa so be na wo so ye da mu ne manyina asai na chese enye se bia ba bia motie ne ye waterlog area na se ho ensem fatasa motina bai ya kwan a wo mo anye ne ye nti na ma ye sa ne o ma betu mu sa be pepe na tie ebise ekwan no gata no mususa enti ensuo ntimi nya kwan nwura na ensuo na free soro no ba no esusu ana no odin enti no ebeta asa na obi abeso owura gata no munti eba sa na omunya kwan nwura mu a na afi mama ne amane awura efiefiem ne edem enti gata ne na eso omuhwe no omoboa no moye na unchire mu no na chese ade a ekoso den a mpotem ha mo wo MP mo wo yempanifo wo mo ewa hanom a wo mo hwe mo susu ho mo ne wo matena se makasa mo de made sede ato manim na wo mo anti ana ya pa cho wo MP sede wo kan sa ya ka chiro mu ene se si ameka sei anwe asikwai wo mo de yi ba beteti mu se si but wo mo ti a eno nche se wo ye gata no wo mo ti a netie ne se na netie no ba na eba ejosi ameka sei o ma betene tie ne sesi omudwu o ma betene tie no but eno enye gata ese mo ye gata ne me na hotoba okay enti ene de na de sede be na de betu mampanyi ene eye mpanifo ani ma hwe na wo mo enye mfa eye mo kwan yi so ema mo ye de kwai de gata na na yesere se mo ye gata ma ya ebeboa sense apart from gata ndi enya de so metima yi bibia apart from gata na se ye hwen so gata yi de bi e wa hanom nti gata ben bi na mo se hwehwe se ye nsanye gata we no esua eti yeso mu ye gata kese ma ye se ne be ye nsuo nyina betime wura mu
e be say satifilasi junction won e ba e na gata no so mu asi eti enso ntimi nko eti so mu bie gata no ma ya me giri say be boa sen say o gata nkitikiti we na e wo no mini abema ye beda eye wasi ebebre na problem we see and you say and then years back I am penny for no one say that problem we were how my higher citizens here which and every day you see I'm sure since you never try and they will be the convoy about people who say this is but to be on here now so about looking at the office your hand yes in your mouth higher car park higher garage I'm talking Kasoa I should find it from Uncle Ben came with any cars is here and so when you see attackers in the garage shop you are citizens of Ghana you tax see a company you are registered with your tax in here but in California who say problem with home best of your mind you want to instance Malam Junction not the same situation on Malam Junction what you are saying there's no time Malam Junction from yes but don't create a way if I find us a main gata kesiye pa so chain bus across a find am see Malam Junction is issue no problem and looking at the situation the government now say onipa no hwe sa we jagbawe ha no etimi e bibi afasa atala hono amayanka yesie ho beto yen e kaje ni say ba yen car insurer ka mincho anu MP anase aseme man no esio no esi esa no won hu bi ba kwa na hu assembly man MP ni hu assembly member was assemblyman biawa na mpacho so ni say yifa no on say obi ewu anase atum je kire pese anase cast anase obi ewu ana anu de owu de minti so obi ewu ba to ko ekire ha no ma ye garage de chi anma ko be be gbene bi no next we say on hwe oba ni tu ba ko wan tuma ko tu ba ko be so na aflade ni shop oko ohu enye say ye pese ntina wo say ye pese mo nye bibi mai at least yes you say yes say Ghana for we jagbawe yes ye hu hia what you say enye say afi be so na akwa sisa o machine about do say over baby ma ehu je bibi mai hu say nsuo na ye high afi honom sisi aye say ka si ye office women so go it at least so mbeti asem we wa so tom aye bibi ama say no me ye ma Malam Junction for no ma bibi akutwa ya yes say be okay o man pen for we dey ma suma o yes kakum ya jimu okwaku anu timamfo atara old barrier timamfo wa so mo bre ensuo to omo bre pan mpenfo ya kasremu mbe bomo na enya praye baye no ensuo ato ayi akese e kwan na eye double road sesi ade aye one way na kasifo no omo che yesremu mbra na mbe bomo on media house so many media houses do aba asem we nya say yen Canada ya kan over and over again but it seems say almost about common person be me say na me so ma dem almost pa because we hu bi because we hu bi other sister stations we do bi o hono eti mu pese yen nye dan ansa na mai kudo mun kan de pe o mu pese yen nyama o yes so be ye na sa issue na o hona e ha ye yen ti na ha ye ejuma no yes so yen nye no mu ti o mai why so ya to rent ma so won so ho akabia me be brana o kasa first me ne ti ba since I'm better han enso to a nyina ko dem afi bia o ba be twa pictures ya de ko but ye wo so bia but afi bia o be hwe I do for you so ma because you am mom ye person ma gata na because gata na daha me gata na daha ko me gata ni mosi o ma hwe no mo nya gata so mo nya gata na sa problem na to betwa ye hu so mo ye overhead akese akese but overhead ni traffic sia I no cause problem bia but ye e ko ba e tu ba problem e so mo sa di nyama yen se bia yen so be den ye ho beto yen ene ehia yen wa ha ye wu se mo no senso no tege mo ha can show get ya but mo no way yen say hwe mo dia but e dia man tell me bit ya ba say obi a obi ehwan den aka
ana e ma fo nneema bebree try ase because kwa dem se wo mu a dem ko me mpa me bia me nneema nyinaa abusuafo utie eye ensem na ekofo na utunu se woni da womo nsem omo te na eye womo ka se epan ya wose womo hwe na womo enye na empelifo ene we jamani mu amo hwe na mo nyemfa ema womo emfa ema ye nya be na ide wa the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura